हौजे फाउबगी मरुओइबा पाउदा ब्राउन सुगर केजी अनिगा कोनना फाकिबा लुनखोमंग हाउकी स्पेशल कोर्ट NDNPS मणिपुरना सही तरह जेल दा लैनबगी फादोक पीख्रे कांगपोपी पुलिस अमदी सेंट्रल फोर्स के अपुन बखुतपु अमना मियोय मरी हेरोइन केजी अहुम मखाई का कोनना पैसा ने लुपा लाख मार फुट्रा मापन हेना फगले हाइरे अमदी illegal migrants sing khandok trengaida manipurda census tawba yare haina JDF na hairi kurumjari ISTP ki paw miyeng tabir pising mutaram nokjari hauji paw sandon bijari brown sugar kg ani konana fa ki ba lunkhomang hawke special court NDNPS manipurna sahi tara jailda lainabagi fadok pikre special judge NDNPS court na केस असिक मैलेनेना थासिक तांग तरा मापंदा मराल लेरे हाइना लाउथोख्रबा कांपोपी डिस्ट्रिक्ट की इको पुलिस स्टेशन न कोनबा इको मनाक्त लैबा लांगखोंग विलेज तगी लुनखोमंग हाउकिप सही निफुरोम सुरे अपोकपा जांगलेट हाउकिप कवि हाइरी लुनखोमंग हाउकिप सही निसंगनी कोनिथोय की अक्टोबर की तांग तरा मंगादा नार्कोटिक एंड बॉर्डर अफेयर्स की पर्सनल सिंगना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा डोलाई थाबिदा दाम मयागी पुखाव तेरापुर फ्रीसिंग चथरेंगाई सुजुकी SS registration number MN06 SC 6133 दा लापदा खामलगा चेक तोबदा पैकेट मरी दा हापलगा पुरकपा ब्राउन सुगर किलोग्राम अनिगा ग्राम कुमरी यारोंखिबदगी फाखिबनी स्पेशल कोर्ट NDNPS मणिपुर की जज मोना लिसा माइबोंगी कोटा चचकिबा मराल लॉकथोकपगी हियरिंग अदुदा स्पेशल प्रोसिक्यूटर गे माइकैदगी स्टेट असि ड्रग्स के अचौबा साफु नंगलिबनी मरमदुना NDPSA की सेक्शन कुमाथोय क्लोज सी गी मखादा मैक्सिमम सेंटेंस पिबियु हाइजरखी कन्विक्ट की काउंसिल की माइकैदगी लुनखोमंग हाउके उमांगदा क्रिमिनल केस अमतदा चेनब लैखिद्री महाकना इमुंग मनुंग पुरगा हिंगबनी हाइना थमकी काउंसिल अनी की वफम ताराबोटुंग कोर्ट अदुना लुनखोमंग हाउकिफ NDPSA की सेक्शन तरानिथोय क्लोज सी की मखादा जेलदा सही तरह की राइगोरियस इम्प्रिजनमेंट की फादोपी की बगलेना लुपा लाख अमसु फाइन था तरुक की मनुंगदा थीनबसु खंगनखी फाइन की सेंफम थीब ngamdrabadi सही अमगसु मकाताना जेलदा लेगदबनी हाइरी कांगपोपी पुलिस अमदी सेंट्रल फोर्स के अपने खुदपु अमना नुपी अनि यावना मियोय मरी हेरोइन केजी अहुम मखाई के कोनना पैसा ओइने लुपा लाख मार फुटा मापन हेना फागले हाइरे मखोय सिंग अदु कांगपोपी पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा टी खुलेन विलेज तगिनी फिगलेस तगी फागतपनी हाइरे फागलबा मखोय सिंग अदुदी S पौविनेहा तैनामै चै कुंथामाथोय PF अंदाफ्रो चही कुंथामरी अमदी S बोयबिना सही कुमापन मखोय अहुम कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा टी खुलेन दगिनी अतोप अमना लुंगदिंग निबो थुइमै सही यांखनी थोइरोम सुरे तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा खुंडोंग खुनखाइबदगिनी हाइरी मखोयदगी सॉब केस सनी हुमुद्रा हुमदोइदा हापतुना पुरकपा हेरोइन केजी अहुम मखाई पैसा ने लुपा लाख मफुद्रा मापन लिसिंग मापन चनिपा यांखै मोबाइल फोन तरेत टाटा DI अमदी हुंडई क्रिएटा कार अमा सुफागले हाइरी पुलिस न मखा ताबा आइन गेब थबक लखत्रे पौराबी डेवलपमेंट कमिटी अमदी कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन JFD गा पुनसिंदना ngasi पौराबी कम्युनिटी होल्डर मियांग गेब मिफम अमा फंग्रे मिफम अदुदा कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन की कन्वेनर जितेंद्र निंगोंब यावना मियोय क्याना सरयाकी ngasi gi miyagi mifam aduda पौराबी की अकोइबदा लैबा मैरापाइबी अमदी टोगान टोगानबा मियोय क्या सरयाकी JFD की कन्वेनर जितेंद्र निंगोंबना ngalingay matamdagi manipurda mitop miyancha sing letana sangsilakpadagi mitop singna lal tawrokpadagi manipurda tangdule tadwa phim amada lairi masigi marak asida india lengakna manipurda census tawgani haiba si yaroi manipurda mitop miyancha sing changchilaktuna lairiba sing asi NRC natraga masiga manaba ama semlaga manipurdagi mitop miyancha sing khandolaga census tawbiyo sahi kya gi mamangdagi manipurda laiba CSO singna manipurdagi mitop miyancha sing khandokadabani haiduna lauduna lagli karigumba manipurda mikokibagi thabak chatharalabadi mapandagi sangsilakpa mitop miyancha sing india gi citizen oikigani maram aduna manipurda laiba yellow furu oiriba singna india lengakna mikokkinabagi sabak chathariliba si punna thengnaminasi haiki
Mito miyan sa mayamama lamdam sida sangakpa adugi mito miyan sa mayam sing aduna kutta kulai palaga hana lamdam sida kundala gaduna legamba na koi yelhumi kamu sing sida makoi domain tokselakpaneba khangbi ko adubu luri budi ekoi la sinamurum dana mito miyan sa mayam sida la e khangaba kamu sing duna hasan gradi hujuji la manju ko ki da hasan gradi hai wo hang se la ko de ba ko na mi kalok mi ko ti ba si ya no he se tu thok sun wan gi mi ko ti wo matam da mi ma ya ma hapsen no gi pot am khang ne ba inya ga ba ma sa na khang ni manipur ga ba ma sa na khang ni la thok ne na bu gi da mok ta de ngasi ku ku mi na al manipur de ba ye lo mi bu kan ba ma kang lu ma ya su ki na hori se Lengak ti semlak pa yai adubo lengak semba yabagi phibam adu hauzik phawudi leitri haina MLA S Konjekesona Dera Kaichal da Imphal Bakery haiba dukan hangdupagi chormda haikre MLA Sapung Konjekesor kebna makha taraduna government ki thabak ngaibagi mahuta Laisham Sonana naha singi semilon faganna ba hona basina mateng oigani haiki MLA na makha taraduna BJP party ki oinadi athubada government semba haibasi apambani adubu lengak lehenge haiba taragadi lengak semba yabagi phibam ama lehenba mathau tai lengak semlaga lengak tu puba ngamdrabadi amuhana pr lakani haiki lo do apai kai kun le ban ka tu ta lengak sing gadam le ekti mayam ne khange ta sena disarmament to bosi complete hoi ba to ne government kan no ris se ne government 상도 것들이 mandatory 네 봐. 상도 때한테 다도 남들가 디 상도 때 어떻게 많은 것도 좀 세워 보셔야 돼. 상도 그래 나도 또 다도 그렇게 술리지 봐. The moment 앵이 사이즈도 백달면 앞서 빼나 받는 손도 공부 막 알아도 같이 제목만 해 봐도 상도 방금 계속 말이 렌데 어떻게 mandatory 네 봐. Department of English Dhannamanjari College of Arts Dhannamanjari University na Manipur University English Alumni Association amasung IQAC Dhannamanjari College of Arts ko sanadana Critical Humanities Language Culture and Indigeneity ki matangda nimit nini ki oina International Hybrid Conference ama Dhannamanjari University ki Arts ki auditorium da pangthokre Tharamadda Dhannamanjari University ki Vice Chancellor W Chan Babu DM College of Arts ki Principal Professor S Lanchen Bayawa Maruiba Mioishina, Presidium member Suina Saryaki, Faculty member Masung Mahiroi Kyasu Saryaki, Thorum Adugamai Lenena, Dhannamanjari University ki Vice Chancellor Professor W Chan Babuna, Maliam the Ladiba Culture Sing Equina Masak, Kangaraba Matamda, Sakot Palambi the Sapangamgadi, Global Work Force Hangalakli, Haujiti Global Village Ama Oire, Language, Culture Amasung, Indigeneity ki Jinitida Mieng Changba Matautai, Magna Makatana, Asuguma Toram Asina, Equina Global Workplace ta Karamna Tabak Togani, Kangbaga Loinana, Indigeneity, Culture Amasong Language Skilamda, Kanapaka Piragani Haiki. Manipur ki satliba adagi India dagi satliba mayam si UK da work tawri adagi Germany da adagi Asian countries mayam da African country mayam da work tawri mayam si adagi moi ki country sing dagi laga India da work tawri ba Manipur da work tawri ba adagi Manipuri mayam South India da salaga work tawri mayam si moi si mai magi organization da khwai dagi hena phajana effectively contribute tawge haragadi mafam dugi language mafam dugi culture mafam dugi food habit lairiba moi ki ethical standard adagi mi singsi moigi attitude haidi foreigner lakpasida positive attitude laibra negative attitude laibra mafam dugi law and order gi conditions kramaina tawi Tharamadra Saryaki ba DM College of Arts ki Principal Professor S Lanchen Mana hausiki matamda apik purup sing asoba malengi furup kyana yosinna bahona bagi mong kya lagliba sidagi ngaktoke hairabadi apik purup singi nat culture amadi law na singba sing ngaktuna thamgodabani Matamgi ahongbana aikhoigi ipaipu singna thambiramba nat culture chatnabi lon da sing miraiba achumbanati haiki yelongai degi leirakpa malem sida leireiba mi mayam kanglup mayam se masina masagi saktam kanba marol kanba loina na magi kenu tradition madu kanba ngasidi tangai phadre haiwa waphamdu malem goina khangna bhairada koina international gi thakta sigi topic sim local laga mayam da piba pau makhalamani Sabal ojuna leraba Bisnupur ima kaichal mari lenaba singna sangaduna hongjuna ba sinbidrabanina
Kaichel Pambi Ima Ibel Singna Numit Apabama Yenglaga Hongjilagani Haina Lumlang Dong Ima Kaichel Sokol Luki President El Nganbina Nauna Sariba Kaichel Aduda Kaichel Pambi Ima Ibel Singna Makoina Kaichel Pampam Laitabagi Awaba Mayong Nariba Si Kohanaba Kananabagi Miyangi Mipamda Haikre Nganbina Makatana Hana Lambida Pot Yolamba Ima Ibel Singsu Lengaki Order Amana Taktokre Masina Kaichel Pambi Ima Ibel Singna Pot Yonanaba Mapam Laitabadagi Awaba Kaya Mayong Nariba Si Marile Naba Singna Miyang Jangrabanina Ima Ibel Singa Sina Imung Manung Punaba Honabada Awaba Kaya Mayong Nariba Sigi Yenguna Fidep Asi Loropani Haiki Haibada Yadrabanina, a quay Ima Ibn Sina, I Isa Mona, Hagela Sen, Numit Apabayanga, Sarkana, a queen Hibamatam Tabidraba, a queen Langwa, Lobi the Bataragadi, Ima Ibn Singh, Kantaraga, Yadabanina, a quay Ima Ibn Singh, Talaga, Manipuri, and Kayamata Ibanina, Ima Ibn Singh, Yanga, a quay Hagela, Atubamatam, the Sanganaba, Henarani, Hibase, Masia Kamtari. Mipamduga Marilena look Adugi Secretary CS Maipak Tombina, Kaitelasi Saba Hongnaba, temporary market ani Hana Lengana Saragalede, Kaitel Pambi Masingam Kalapana, Hariba, temporary market Anishida, Potpam Pampam Chaloi, vendor license by Ima Ibel Singdi, Sakaliba Mapamasi, Reshinduna, Pamanaba, Matam Gagi Mamangagi, High Krabani, Adubu, Lengana, Lumna Logdabana, Nasi Pauba, Hongjinaba, Sindabani. Numit Apabama Yeglaga Hongjina Bahonari Basiga Marilena, local MLA Amadi DC Bishnupur Dasu, memorandum Pidana Kangalagani Haiki. Visnupur District ki Khoizuman Tobul Amadi Kwasified Gilomi Signa Putoliba Manama Sing Asina Manipur Miyam Nazanariba Manama Sing Mahimarong Kudimaki Dankai Amadi Putoliba Mapam Sing Aduda BJP Kisan Morcha ki President Amadi Secretary na Koina Satuna Yangsin Bagalena Lomi Sing Tenariba War Pasu Kaminakre Khoizuman 1 number Amadegi Kangemam Itowa Kowalomi Amana How ki basahi lising magasamapan humburane choy humura humde adwaidagi manama sing mahimarong puthokduna imung manung puduna laglibasida haujiti maru marang har amadi tilak hidak leibada sauna awaba kaya mayognare ithai lokhong phattabana ising awaba kya su thengari putholiba pothok kudimak infalda yonana bahonabada mafam leitabagi sauna awaba mayognare mailena ba engaki miyoi singna miyeng changbiyu haiki Kuna mausa subsidy re te tulida shi koi salaga lawi maduda de koi khara koi angang kan kani koi pasing ansing to mu kan da ala koi da wa basina tulida shi laiba de maruma shi laiba kan de bisa yam tang koi de wa shi amu yon pham koi kan ta na pung amada gi haur sali ade ahum de tieng re koi ayum le ade pung tere de koi dan ta la ne koi moi gi tongan ba ni mo le de ta li ne atop top le bak ta state set ba kan da we kan set da oti kan da thok ba pothok sing si tongan ba market ama hange adu orgadi moine pining sana ka ten pigera ad pigera mafa ma sarkar ne pibido adu orgadi pose sit kene Songtham Khogen Rokobolomi Amana Sahi Supa Manama Sing Putholiba Kungang Asida irrigation gi awaba zawna leide masigi awaba sikong na bamai na basingna tube well gi kudong jaba phangan biu San million khara fagad hanba tangai Fadaba Lebana, Mailena Bank Singnasu, Lomi Singadama, Akanaba Lon Bibagi, Kudong Zabasu, BBU Haiki. Hariba irrigation facilities, according to Kudong Saba, Matalita Yamno, Wana, Nokaki, pump set, Auraga, delivery pipe, Makon, Kuntraga, Torga, Sinkalaga, Koiba, Sikubu, Kudong Sada, Singasia, my only, the tube wells, Amatabozi, Boba, Kudong Sabasi, Pangri, KCCB, European Kisambu, Euro. Sigumasi, a quid of Sada, my own name, Ramaduna, a Sigumasi, a quid Tinan Palmer, sing the Sukung Savi, Pianing Bagi, Pamadu Tamzari. Lighthangum Siam Goba, Kuzuman, what number 2 de Gilomi Manasu, Malama Sing, Mahimarong, Makalikia, Potoliba, Lopamasida, Gaviki Ulo de Horticulture Sergi, subject matter specialist ODB, Dr. P. Biziana, Mapamasta Laktuda, Apapa Makalgi Marumarang Pijuna, Ngasidi, Satok Marang Kaina, Putopangamle, Mayanaba Department Singnasu, Lomi Singya Pambasing, Yangsin View Haiki.
सरकारना मरु मरांग पीबीरसु पोथोक लैबा अफबा अखोना बाजारदगी लैरुबसिंगसिगा चांगदमनबा याबा अदुगुंबा मरु पीबियोना हाइजनिंगे लौमी अखोइगी येंगलिदुना ngasi Manipur पालिबा सरकारसिंगना मखल मखल लाइबा मतम मतंगी स्कीम सिंग चाना चाना बा पीबीनबैदमक्तसु आइगी लौमी मोइना आइना सरकारगी माइगैदा हाइजरी बीजेपी किसान मोर्चा की प्रेसिडेंट थियाम राजेशना लौमिसना पुथोलिबा पोथोकसिंग असिगी योनफमगी अवाबा मायोकनरिबा से मफम साबा अमदा सिनबियु इथै लखोंग इसिंगी अवाबा मरु मरांग अमदी लौ उबदा सेल संगबनिना बैंकना लोन पीबगी तंगाई फदबसिंग यावना गवर्नमेंट पीरिबा बेनिफिट्स कयासिंग अदुबुसु सोइदना फंगनबा माइलेनबसिंगदा खंगलगनी हाइखी क्वासिफाई खुजुमान अमदी तौबुल हाइबा खुंगंग लैबा प्रजासिंगसिना थेंगनरिबा अवाबा समस्यासिंगसि अखोई न तासिनजरे अमदी मसी मरी लैनबदा अखोइना अखोइना सोइदना पाउ पिजरनी अदुगा हाइबा अवाद अपासिंगसि अखोइगी खुसमनरगा प्रजासिंगसिगा खुसमनरगा कई कई तौबा याबगे हाइबदा अखोई येंसिनजनबगी दमकता अखोई किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टीना असि लुंगना लौजबगो लोनना हाइबा लौमी सिनमी इचिलनाउसिंगा थेंगनबसि मयामदा नुंगाइबा फोंदोकजरि कंगलातोंबी बाजार बोर्ड बाजार कमिटी कंगलातोंबी बाजार बोर्ड अमसुंग सेंगमाई पुलिस स्टेशन के खुसमनरगा बाजार से लुनाना लेनबगी पांदमदा सोशल सर्विस अमा पांगथोक्रे सोशल सर्विस अदुदा सेंगमाई पुलिस स्टेशन के ओसी माइमोम जितेन सिंह अमसुंग स्टेशन असिगी पर्सनल सिंह सरुयाकी बाजार से लुनाना थमनबा अचौबा थौदांग लौकिबा सिंगिदमक सेंगमाई पुलिस स्टेशन के ओसी माइमोम जितेनबु माइकई अदोंगी मियामना थगत फोंदोकी मणिपुर मालेंगी मफम सिनब थुंगना सक ताकपीरंबा थिएटर की अरंगबा थवामिचा कोरस रिपेटरी थिएटर की प्लेराइट डायरेक्टर ओजा रतन श्यामना इखंग खंगोंदन लेखितबदा खोरिरोल लोइना सिलोन लमजिंग लुफ खोरसिलम खंगबोंगना अवाबा फोंदोपगी मिफम अमा लुप असगी प्रेसिडेंट मोइरांगथेम मोहन सिंह की युमदा मेंबर क्या सरुयादना पांगथोक्रे हाइरिबा थोरम असिदा ओजा असिना हिंगलिंगै मतमदा कथोकपका लोइनना थिएटर की लमदा तौबिरंबा थबक कयाबु नहोंगना निंगसिंगबगा लोइनना मिनिट अनि चिबिना लेटुना इकाई खुमनबा उठ्रे हाइरि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की नंबोल कोंखामदा लेरिबा ए स्कूल विमेंस कॉलेज की ओइना हंदक 2025 की एकेडमिक सेशन की नौना कॉलेज असिदा एनरोल तौरबा महिरुइसिंगी ओइना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मतुंग इना नौना मिंग चंदुना कॉलेज अदुदा अहानवा कारकपा महिरुइसिंगदा कॉलेज अदुगी फैकल्टी सिंग फैसिलिटी सिंग अमदे तौगदबा थबक थरम क्या महिरुइसिंगदा खंगनबा स्टूडेंट्स इंडक्शन प्रोग्राम ngasi कॉलेज असिगी इंडोर हॉल दा पांगथोक्रे थोरंग मरी लेना कोऑर्डिनेटर IQAC सोवाचंद्र सिंहा ngasi पांगथोलिबा थोरम मसी मरु ओइना हंदक लागलिबा एकेडमिक सेशन 2025 नौना एंट्री तौरकलबा महिरोई सिंगा लैरिबा ओजा सिंह डिपार्टमेंट 15 असिगे फैकल्टी सिंगा सकखंगनदुना कॉलेज असिदा लैरिबा सिंखंगनदुना निंगथिना महि तंबा होंगनबा थौरमनी नौना लागलिबा महिरोई सिंगदा कॉलेज असिगे मसक थोकपा अमदि एकेडमिकता मसक थोकपा लांगनबा अनौब निमितनी हाइखी Academic session 25-26 की नौने तौरबा महिरोइसिंगा कोई पुन्ना सकंगमाय कंगनबा अमसुंग अखोइगी डिपार्टमेंट लाइरिबा एसके वुमेन कॉलेज लाइबा डिपार्टमेंट 25 की हेड सिंगा द नौने तौरबा साता सिंगा डायरेक्टर कांदा कॉलेज की मसक कंगमिनबा अमसुंग कॉलेज की पीरिबा फैसिलिटी मयाम नौना लाइबा साता सिंगा खंगला कांदा अखोइगी एकेडमिक सेशन से याम फजना साता सिंगा लाइक तंबीबगी अदुगुंबा तंजाम होंगनबगी नुमितुनी हाइना ngasi स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम असे सिंजबनी असिमबा स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम असे सिनबसिना नौना लाइबा महिरोइसिंगा कॉलेज की हेना मसक थोकपा अदुगी एकेडमिक याम परफॉर्मेंस याम वांगना लांगनबगी अहोब नुमितु ओबसिदा मकोइदा अखोइना लाइबा ग्रेजुएशन की कोर्स असिदगी कानब लौनबगी अदुगुंबा एडवाइस मयामा सजेशन मयामा अदगी कॉलेज पीरियड फैसिलिटी मयामा अदगी यूनिवर्सिटी की अमदगी लौरबा एकेडमिक की कैलेंडर सिंगाना समिनबगी अदुंबगी तंजा लौनबगी तंजा दुनि हाना मने थमजगे पाउगी मक्तना तेनबा ब्रेमता लौजरी होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनदरी
अदुना हिदाक लांथक कयाम चादब यारक्ते चासिलिब सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदी कुचु कुमेन सेंगहलक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. Birtigandra University, Kanchipur, Southview, Imphal West. Admission is going on for various graduate and postgraduate courses, Bachelor of Pharmacy, Diploma of Pharmacy, and Special B.Ed, HIV/I and IDD. For details, kindly visit the campus or contact the numbers below. मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup Admission open Sanali Street tutorial Thangmaban DMC Road Center Asig second foundation course class 10 Boseb Amadi class 9 and 10 CBSE Lagi Bazula ki tangkut mga irai nimitag haujeragani SSLC exam 2022 2023 2024 Amadi 2025 ki result ta position holder kaya ama CGPA 910 phawagi manungda student kaya ama putok sa crack unit wise test mock test study materials recreational activities boys and girls ki hostel loina ben service ki kudong saba su pizari break matung da taram na moksari makata ba pauda Lisangani kulumdoi megi tang ahum degi hongna Manipur da tholi bawa tho asna maram oijana hauji phaba tangdulei tana lecture piba masida Manipur naga People's Front MNPF na ing tappa tangdulei ta ba hanjina ba hona dana lagli haina lob asigi secretary publicity Thomas Newman na thadorakpa Jerol amana hairi Jerol esta makata dana MNPF amasung Manipur da khunda minari ba kangluk mayam na pukchel sengna ing tappa purakna bagi thabak kya paikhalibasi Koki kangup na yam na phaba khongthang ni khalaga ing tappa gi lambi thibagi mahuta koki singbu atopa kangup na kire haibagi mongda khanduna khudong chaba lauraga chumdaba puwari kya semjin sajinduna Manipur gi apunba saktam da kaina ba tawriba ase yamna lebak masa tadabani hairi haukiba July gi tang taramanga ingisngani kunmanga da Young Koki Haiba organization amana Nagas were migrated to the Koki Hills after separating from their Meitei brothers haina hairakpasi Koki gi damak yamna laibak thiningai ni hairi Koki intellectual ni haizaba singna Koki youngster singda aranba puari tambiduna lana lamjing bire haibagi asoba khudamni Koki youngster singbo asumna lana lamjing basina tungi mirol singi dama khudong thiningai oi hairi Koki kangup na Manipur gi asengba puari kupna khangba ngamloi Manipur gi asengba puari khangge hairabadi indigenous people oiriba Meitei amadi Nagada hangadabani Koki singna social media amadi atai pause singda sebjin sajinba Manipur gi puari kya phangtolibasi nakhoibu kibadagi pakhum pikidaba nate nakhoiga awai akhum tawnaba haibasi asingbagi thong nate khanbagi ni hairi MNPFT Manipur da Kundaminari ba kangluk khudingmapu nungsi sanana himinanabagidama songtharapa lupni Koki singna India gi marunda lep tuna Manipur gi apunbagi saktam thugaina bhonariba thawong asida MNPF na tumina leiroi Koki singna Kundaminari ba yelongmi singi mayokta wangangba amadi thabak tawroidabani watogasi loisinaba warishin thiba haibasina ekoi punamaki yaifabani haina Jerol sina makatarakli Lakliba August ki tang tara hundoida Development and Protection United Voluntary Organization DPUVO Nambol na sinduna Nambol Kaithal Community Hall da athawa singi numit thoram pangthokani thoram asika mai lenena leibak ningba isai amade saireng changdamna bagi thoram amasu pangthoknaba semsare hairi Saliba Thaski Amada scrap puduna thorakpa truck amagi driver handyman bu Jiribamgi Lengang Popi Police Outpost Meada Manipur gi police ki mobile team amana tamthina purakpada natana paisa su lawkiba amadi pochai mayam amasu yawramdaba thogdok adubu kana yaningdaba phongdorokpaga loinana January ba singi mathakta achumba wayel pibiu thasigi tangkun mapan phawgi manungda mairenaba authority dagi positive response phangdrabadi makhal makha kya gi khongjang changchilagani haina thogdok aduga mailenena semkiba JAC na Lilong Kaithal da pangthokiba paumi singa unabada phongdorakli Agliba tang kunmapan tha tare soglising aniga kunmanga phawbada positive response pibidrabade thangnaba numitdagi lamdamasida leiriba civil society organization singa kusam narga makhal makha kayagi akan ba khongjang changsin gani
Eresa Singidama Kathoklaba E Haiba Wakalon Asigi Kuntra Mari Suba Thoromoina Bisnupur District Manung Janba Ngaikong Kulen Maya Lekaidegi Mue Anigi Masagi Mapok Numit Kamari Lenena EP Bagi Thorom Ama Ngaikong Kulen Bazar Mando Tapang Chokre Green Brigade Foundation Manipur Lifesaver Manipur Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch United Development Club Ngaikong and Ngaktropo P Amadi Department of Transfusion Medicine Rims na State Blood Transfusion Council amadi Manipur State AIDS Control Society ki miyang makada pangtokpa thorom aduda Green Brigade ki founder Premjit Alamgamna kanagumba amaki punsigi maruiba numit oiriba pokpa amadi asibagi numit kamai lenana EP bagi thorom asi paringnai na pangtoktuna lakpani haiki nupi ani yauna donor nifuna EP ki Indian Red Cross Society IRCS Bisnupur District Branch के former managing committee member Ningtho Khongdagi engineer Laishram Ragumani amadi life member Khumukjam Dhaneshwar life member Anina Khanghodana Lekidabada awaba phongdokpagi choromama DC office complex Bisnupur Delaiba society sigi office da asi pangthokre IRCS Bisnupur District Branch ki chairman Dr. Wahengbam Gulapi Singh na luchingduna minute ama chumina leptuna awaba phongdokre IRCS Bisnupur District Branch के volunteer सिंगे तेंगबांगी खुमुक्चम धरेश्वर की इमुंगदा मतेंग पीखरे पद्मश्री रतन छियाम नलेखिदबदा मेघालय की चीफ मिनिस्टर कर्नाट के संगमाना अवाब फोंगदोक्रे मालेम सखंगलबा थिएटर की प्लेराइट डायरेक्टर अमा ओइना इकाई खुमनरिबा रतन छियामना ngarang masagi anab amana maram oiduna manung matam satun lekhatabada Meghalaya ki chief minister Konark ke samana ma ki social media account da awaba phongdokre Ratan Shyam visionary leiba Indian theater bu Manipur ki culture soul ga loinana blending contemporary oiba redefine tawrangkiba misak amani ma ki art aduna ma ki poknapam ramdam gi cultural identity bu awang ba thakta pakhalhangi batanatana India gi performing arts dasu asoba phida kan bangam ngamlakhi mangna lekhitabada mak imung manung ma punu sijaba amadi art pu singthajaba singna nanghoriba awabada saruk yari hairi mamang tha jungi tang kunipan amadi kumapanda Nepal bi pakhara da pangthokiba Nepal suba Indo Nepal International Yoga Championship lisgani kunmanga da gold medal orakrabi pokhrambam saitapati ngasi langpok maning lekai da asam bakhudol popiduna puning thokatkre Bisnupur District Yogasna Sports Association Manipur sendana association aduge secretary oiriba Bisnupur District ke Nambol langpok maning lekai da leiba RK Virendra Jit ki yunda pangthokiba thoram sida gold medal oraklabi pokhrambam saitapati devina magi guru langpok maning lekai da leiba RK Virendra Jit ki miyang makhada mahangna honarakiba aduna ngasi thak asi yobo ngambani haiki aina yumdagi labu matam sida auto phani auto dala dumi singa koi ai di homu maraki samne gai dagi ni ai gi konthong dagi na auto phangagana ai gi khiyang thangbo se auto da lakadoini ozana ai bu yamna phana tapigi haibase aina thar da loiba nai aina ngasi mayamni mamangda gold medal lomjar ibase ai gi ozagi hona biba aduga aina hona jaba sumaina tawdana ai gi Nepal gi gold medal se hangjarapani aduga ozagi Laliba Zulai ki tang kuntarokta kuntar fawba judo masana gi oina Zainada Macau Junior and Cadet Asian Cup singani kunmanga pangthok kadori ba seda India dagi jastara taruk na saruk yaruna ba khangarpada Manipur dagi judo gi lamda masakna laba oza khaidem gunamani maitei su yarokle mahak Macau Junior and Cadet Asian Cup singani kunmanga da saruk yarugani Dosilako damariba pau amana pizare Brown sugar kg aniga konana fakiba lungkhomang hawkif special court and the NPS Manipur na sahi tara jail da laina bagi phadok pikre Kangpokpi police amadi Central Force ke apnu khutpu amana mioi mari heroin kg ahum makai ka konana paisa onne lo 5 lakh mafudra ma par hena phagale hairi amadi illegal migrants sing control tringaida Manipur da census toba yaroi haina JFD na hairi
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯅꯗꯤ ꯑꯁꯤꯕꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ